سلااوڕێز تەمەشەوان هێژا بولتەنە دەمەژمێر 6 ئێواریا ژوارە پێشکەش بەکەم دەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. سەرۆک مەسعود بارزانی د چارچوڤەیە پێشوازیە ئەحمەد الجەربە سەرۆکێ شەپێلا سبەرۆژا سووریێ پیرۆزباهیە دامەزراندنا ئەنیا ئاشتی و ئازادیە کرد. محەممەد ئیسماعیل سەرۆکێ شاندا دانوستانکارە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ ڕاگەهاند و پێشڤەچوون دگەرên قوناغا دوێ de hene û civîn bi fermandarê Qesedê re derbarê doseyên nakokdar berdawamin. Hevdemê vekşana Tirkiyê ji xala leşkerî li Morekê çekdaran hewla derbasbûna bajarokê Eyn Îsayê dan. Proseya desteserkirin û dizîna dar û demsala zeytûnan li Efrînê ji aliyê çekdaran ve berdawam e. Li Rojavayê Kurdistanê nirxê kerestên çîment û hesin giran bûye û sedem ew e ku bazirganên ser bi peydê ve wan kerestan difrûşin deverên rejîmê. دوباره سلاف سەرۆک مەسعود بارزانی و ئەحمەد الجەربە سەرۆکێ شەپێلا سبارۆژا سووریێ داوین پێشاتایên Sûriyê û rewşa aliyên siyasî Kurdiyên Kurdistana Sûriyê û opozisyonê gotûbêj kirin. Duh Serok Mesûd Barzanî li Salaheddîn pêşwazî li Ehmed Ilcerbe serokê teyar li Ghad Sûrî kir û di civînê de Serok Barzanî pîrozbahiya damezrandina aniyê eniya aştî û azadiyê kir û bi bêngaveke girîng û erînî benav kir. Her wiha di civînê de dawîn pêşatayên Sûriyê û rewşa aliyên siyasî yên Kurdî li Kurdistana Sûriyê û opozisyona Sûriyê hatin gotûbêj kirin. Endamekî desteya serokatiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dawîn pêşveçûnên danûstandinên Kurdî û doseyên nakokî li ser hene eşkere kirin. Muhammed İsmail serokê şanda danûstankara Encumena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê de danûstandinên Kurdî de taybet ji arkêra ragihand ku pêşveçûn digerên qonaxa duyê ya danûstandinên Kurdî de heye. Her du alî ji rekeftina dawî derbarê lêvegera Kurdî nêzik bûne. Derbarê reveberiye Muhammed İsmail got ku gavên baş hatine avêdin û her du alî li ser gelek xalan yek nerînin. Her wiha Muhammed İsmail serbar kir û got ku civîn li gel mezlûm Kobanê derbarê doseyên ku nakokî li ser hene berdewamin û bên gavên girîng hatine avêtin. Bajarê Eyn Îsayê li Rojavayê Kurdistanê ev bûye demeke arastayî topbaranê ji alî grûpên çekdar yêm ser hikûmeta demkî ve tên. Duh bi şev bajarê Eyn Îsa bi mûşekan hate armançkirin û hewla hewl dan ku derbasî nava bajêr bibin. Bajarê Eyn Îsa li Rojavayê Kurdistanê ev bûye demeke arastayî topbarankirinê ji alî grûpên çekdar yê ser bi hikûmeta demkî ve tê. Grûpên çekdar yê ser bi hikûmeta demkî bi piştevaniya Tirkiyê duh bi şev bajarê Eyn Îsayê bi mûşekan kirina armanc û hewildan ku derbasî nava bajarê Eyn Îsayê bibin. Mûşek ji kampa El Belediya nêzîkî bajarê Eyn Îsayê ya ku di dema êrişa Tirkiyê û grûpên çekdar li ser her du bajarên Girê Spiyê û Serêkaniyê ji derbideran vala bûye derket. Her wiha ji gundê Seyda Hewildan ku derbasî bajarê Eyn Îsayê bibin û di armanca êrişkirina grûpên çekdar şer û pevçûnê tund di navbera Qesedê ji aliyekî ve û grûpên çekdar yê ser bi hikûmeta demkî ve ji aliyekî deva rûdan û di armanca şer û pevçûna de kuştî û birîndar ji her du aliyan ketin û ziyanên madî gihîştine mal û milkên welatiyên sivîl. Ev êriş di demekê de tê ku hêzên Tirkî ji xalên xwe leşkerî li gundewarê Hemayê wekî xala Morik vekşiyan têzanîn ku li bajarê Eyn Îsayê lîwayê nû di sê ya rejêma Sûrî û xaleke polîsên Rûsî heye. Her wiha Tirkiye di cotmeha sala 2019 da bi welatê Rûsya ji aliyekî ve û Amerîkaya ji aliyekî de ve rêkeftin îmza kiriye ku şer were rawestandin lê bê ku grûpên çekdar pabendiyê pê bikin û her dem û demekê gundewarê Girê Spiyê û Serêkaniyê û bajarê Eyn Îsayê dikine armanc. Di vê dema dawiyê de hêzên Tirkiye dest bi vekşanê ji bingeha xwe ya Morekê li parêzgeha Hemayê kiriye. Her wiha dê derbaskirina karwanên leşkerî li Bakur Rojavayê Sûriyê jî berdewam e. Li Bakurê Rojavayê Sûriyê tevgera Tirkiye leşkerî zêde bûye. Hevdemê vekşana wê ji bingeha Morek hebûna xwe li deverên din zêde dike.
روزنامه رویترز راگهاند که ترکیه دست به وکشانه جخالا لشکریه لمورک لپارزگاه حمای کریه. هروها بریا چند روژان جی روانگاه سوریا مافین مروان دابوزانین که هیزن ترکیه خوشبو وکشانه جمورک و شیرمغار لباشور روشاوای حمای آماده دکه. هروها جهریک جه سرمان تلتوقان ترنبه مردیخ معرحتات و خالق لروشهلات سراقب دکه. روانگاه بالکشان سروه که جی که او لگوری ریکفتنا روسی ترکی تین و هن آگاهی هنه که جخالن لدردور حلبه یندبن دست ریجیمی جی وکشه. هر دهمان درباره دو لگوری روانگاه نافوری که هیزن ترکیه کاروانک لشکری جی 15 آلاو بارهلگر پیک دهات که آلاوین لشکری و لوجستیک لخود گره جی درگه کفرلوسین لباکور ادلبه درباسی ادلبه کر و پشتره بر خودان خالین خواهین چافدیری لدوره. هروها هجمار آلاوین لشکریین ترکی جی دست بکا راگهاندن آگربسته و تانها گهشتیه 7208 آلاوین لشکری که درباسی دوره بونه. بله تماشاوان نهجال سر وان مجاران از برای خوب بدم میوان خواه برز عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کل وی داره به مرا آمده دم باش مامست عبدالرحمن سر خیلی میشه وکشانا ترکیه جمزنترین خاله لشکری ج مورکه لهمبر چه هات مکارم بیجن چما دوی دمی ده هات چاوا ترکیه هات رازی کرن حتی کو جمزنترین خاله لشکری وکشیا بخير وسلامات ان شاء الله. سپاس مامست تدي روشا سوريا حمي قشت كنترول كريا حمي تي بازار كرن يعني السر روشا سوريا حمي دافار تين بازار كرن وصفقات شي دبن ياك جواناج في صفقه طبعا روسيا برديله ريجيم السوري او دكي بله ياك في خالد امد بيجن برقها الاشكري اموركيا تركيا جميج دا تيدابو بله وهن ادلبيه خويايا صفقان نوتشي بنا ما بين روسيا وتركيا لسر في دافارد او دبيجم مورك وحمي براغهين لشكري تركيا لادلبي حمي لسر حمي دارانشي بيا يعني تركيا بيشاروجه دا اكي فاكشج في دافارنا صفقايا طبعا مقابل برامبر خويايا كرسانا سوريا او برامبر مخابن يعني ما ترسي قالك السر كوباني ما ترسي السر عين عيسى بوزيني ما ترسي قالك السر درباسي مامست برس دفردا او يعني فاكشانا هزن تركيا ج مورك مزنترين خاله لشكريه و إريشا چکداران ده بشف مدید که هولدان درباس عین عیسی بون و چوا وی که بهدوا گیره دادن يعني الصفقة أفتركي تشد بيجي جروب تشكدار إم الله بيدا أو تنفيذ ذكن يعني يكسر درب دار ذكن جروب لشكري أو تشاتا جرد بيجي يعني تشاوا يعني أو جيش الانكشاري دبيجي بناء أسبانيا دا حميدة فرامبو بس بن لابي تركيا دابو بن لابي إمبراطورية العثمانية دابو أفجنها عين هوايا عين جيش الانكشارية مرتزقا بن دستة تركيا دا تركيا جرى تشد بيجا ولو تنفيذ ذكر يعني اگر هيا كو دسبيكا كا نوبة جا اوبراسيونا كالاشكري با اري انا ما ترسي قالك السر عين عيسى وكوباني يعني ما ترسي قالك بري فيج امريكا تدي دا خيان كرن تركيا قرق دبيجي يعني بيادا او ريفابرياق وسر قر خالن هنا قر امريكا قهود نادوانا اب تركيا ربي يكسر درباس به يعني يك مقابله يك حمي دولات يجهب ده هي افتشتيت شي دبي روسيا وتركيا وامريكا ودر ام حمي دولات باش اوي تشي باندور السر خلق روجافاي كورساني بك يعني تدبيجي هن باجار دمترسي دان اوي تشوا باندور السر روجافاي كورساني بك بخدينا هات زانا وضعي سوريا روشا سوريا قشت امريكا دكي از في بيجو امريكا دكي وامريكا جرادكي ديدنا في درادكي بداري في ديدنا بداري او تركيا جي يكش وي يعني امريكا جرى اراستي سوريا دكي تركيا هوا يعني مخفرك لبيشج امريكا را مخفرك بيشج امريكا را قال
گرگ نا گفتگوی چه دبن نابره دان استاندنه چه دبن نابره انجمان اجتماعی کردی و نابرد به ریوبریا خوسه گرگ نچه سری وقت امریکا دخوازه نه وقت ام دخوازن وقت امریکا دخوازه ای بار سری جیت یعنی بس نچه سری اج ترکیه را بجه وره یعنی امریکا برجواندی خوزانه يعني سركفتنا دانوستاندن كردي وببرگر لهمبر انجام دان اپراسيون كلاشكري طبي هفدي اثنين كرن نوفاري انجمانا وانجمانا نشتباني كردي وريفابريا خوسر جهارن سري ما ترسينا من السر كرسانا السورية باش مدام او هايا يعني تشج هردو علين كردي تخواصن حتى كو فان گفان نهل بن يعني افغافين تركيا و جه انجام دان اپراسيون كلاشكري تشج هردو علين تخواصن كو هرمن كومان الرجافي كرساني وكا عفرين وغريسبي وسريكاني نبل دبل حردو آليان يعني بيتر آما انجمانا نشتباني كردي ام رجدن لسر في دان وستاندني هر السري ارت الآلية دندميني نافلي دبن احزاب الوحدة الوطنية الكردية او پر خال بساري كرنا بس ام دبيجن خال مانا او كاربن جزالال بكن و يواش واش بر يك بيني هارن بر يك رزيا كردي ان شاء الله تشت نامينه يعني ما ترسيل سر كرسانا سوري نامينه گرگ پیمانه خو رکفتنه خو دنیزکتین دم ده كاربن راگهینن طبعا راگهینن او جلوانات بینه الآلية دند بینه الآلية من انجمانا نشتباني كردي ام فيرانا بيك رزيا كردي رانا زانه بس الآلية آدن الآلية نابلد به ريفابريا خوسر او رجد به لسر فيدان وستاندنا وهاري وبساري بكي ضرورية بيوستا في تشتنا بساري بكنا بساري ناكن ان شاء الله والله ما ترسي قالك السر كرسانا السوري السر دا برد مانا باشا مامستا عبد الرحمن هفدمي قفو تهديدين تركيا بيده بهانيان حجتان ج تركيا را چه دکا يعني ایرو چالاکیک لدربیسی هاتل دارخستن وینین سروک پاک عبدالله اوجلان هاتن بلند کرن اون وی کی چاوا شروع کرد بري فيجي بچند روجا لكامبا شهبا ديسات دي رابارينك را كرن در كرن داخاز كرن سر يعني قلنا للسر كفتنت شي بيدنا بري حكومتي كردستاني و بغداد ده اف ريكفتن نجدايا اف ريكفتن الكردستوري با بيداد بي او رابارين راكرن وداري راكرن يعني بدا حزار عالم راكرن سورياتي عبد الله اوجلان وناي وي وسلوكان راكرنا جبوكو يعني او جرج تركيا رد بيجن ورن او تركيا رد بيجن ورن بري فيل كوباني جي وكرن بري فيل درباسي جي وكرن ولقامش لجي وكرن ام دبن يعني حتى تشتمل يعني هذا السري بنرينا واقف بدست بكاكي كو دستي وردان جر لروجافاي كورساني كريه بدست بكاكي تينا انجام دار اري بكاكا جيتشتا بكاكا دي كورسانا روج افادا جيتشتا او دبينه اف دافارك ج بكاكا رايا نابي كز دستي خدين حساب وقشان قال تشاوا بري كافتن كي تدي اي دركبن حج الشعب يجي دركبن بكاكا جي دركبه دركبه قدامك نزك ده قوري كافتنك دناف بري حكومتي كردستان وبغداد ده الورجي اف هلا بادست دينا سر كردستان سوري اف دافر اميا حتى افريكا كافتنيت شي دبن دانو ستاندنيت شي دبن دناف بري انجماني نشتماني كردي ده ودناف بري ريفابرا خوسر بكاكا دستي خادقينه دید نسر و آستانگیا جرا چه دیکی نبی بسری ببی لی ام دبیجن ج کاسد گو ولد پاریز ای خاد بینه ولد پاریز ای خاد بینه رج در سر کردیاتی او ویتش ناز زلال بکی نما ارتا دف پکک دی دف پکک دی پکک حالاک جداییه حالاک هرمیه يعني نتيجة مخابرات دولة أفكك شيبيا فكك دهندر كسانا سوريا دا ما ترسيكي مازن شدكي بتركيا رد بيجي ورا بفكك تنبي ما ترسيت باش مامستا دوين برسيار سيناريو هاري نيزيك جبور جافاي كورساني و تشبا سركفتنا دانستاندني كردي دامزراندنا ريفبريا كنو كو همو آليتي دا بشدار بنيان اوبراسيونا كلشكري وديسا كراسات عفرين وغريسبي وسريكاني لهرم الدنجي دوباره بن سيناريو هاري نيزيك شيا
البته پیشروج دا روشا کردستان سوریه جدیری که حتی الراجو وعافرين جي باش بي از دبيجم بير باور يعني او كرسان قالكي باش بي بس بشتي الوشاندنه تشيكرنا بس افلجي برجواندي دولات دميني او البرجواندي امريكا دميني وقتاق ام قاسري خابن ام الجور برجواندي امريكا بن وام كارب النيزكي وي بن ان شاء الله بيشاروج باشا جملتي كردرا لكرسانا سوريا وقلو جي اي واببي يعني اف ريكافتند نافبري انجمانه وريفابري خسري هاري سري امريكا يبقى السري ام نابن سري ام دبن بس استانجيج اجي بكا كذا اي هاري سري وان شاء الله اي شيء بيجي قدامك نيزك ده قدامك نيزك ده اف ريكافتن اي شيء بي وامي ببين ان شاء الله روشي ما باشا ما ترسي نامي نفسر كرسانا سوري امجي بيفينا جالاكس باس مع مصعب الرحمن ابو ضامن كوميتا نافنديا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا جالاكس باس جبو باشتر بناتا اوه بویا دمکه و کریزا نبونا چیمنتو حسن لروجاوای کردستان پیدا بویا او جی بسدما کو چیمنتو حسن جبون افچین دبن کنترل رژیم اسد و رقا و دیرازور ده تنه و گواستن جدرک طایبت جارکر راگاند کروج بروج و نرخ چیمنتو حسن لروجاوای کردستان گراند باو تفی گرانبونه پیدا جی نابه وکر جدر طایبت دبیجه دما کو چیمنتو حسن ده درگاه ولید یه هفسونری به حریم کردستان را در باسی روجاوای کردستان دبه بازرگان سر به پیده و بشف جبو رقا و دیرازوری و نافچین دبن دست رژیم اسد ده و دوگهزن هروها جدر طایبت دازانین کنها نرخ یک تور چیمنتو به 6 دلارانه کودکه نزدیکی 15,000 لیره سوری. رخصنا مافی مروفان لعفرین ایرو روژا چهارشنبه در راپورت که ده هجمارا دارن زیتونان یعنی سر دست چکداران دست بکا مها جوتمه و تاوکنها هاتنه برین اشکره دکه. لهرم عفرین روشاوای کردستان گروپن چکدارین بسر حکومت سوریا دم کیوه دبن پیکرین خوده در حق ولاتین کرد لهرم عفرین بردوامن. رخصنا مافی مروفان لعفرینه ایرو روژا چهارشنبه در راپورت که ده هجمارا دارن زیتونان ین لسر دست چکداران دست بکا جوتمه و تاوکنها هاتین برین اشکره دکه. لگوری راپورت رخصنا مافی مروفان لعفرینه بلاف کری گول نافچه راجو چکدارن گروپا فیل قشام یاکوب باشارو که میدان اکبس کنترل دکه شدست بکا جوتمه و بر همین 6200 دارن زیتونان ین ولاتین کرد لباجارو که میدان اکبس دزینه. هر لی گوری راپورت رخصنا مافی مروفان و هر لی میدان اکبس چکدارن گروپا فیل قشام لی گلی یاشله 1000 دارن زیتونان ین ولاتیان برینو فروتنه. لآلیه کدن چالکوان مصطفى شیخو کو بخوا خلک هرما عفرینیه روژا سیشما بوری جبور باس نیوز اشکره کربو کوچکدارن گروپا سلطان مراد دهجده جوت مهده دستانین لسر 1000 دارن زیتونان ین گنده خراب شرا شیخو سربار کرکوان چکداران لپیشیا درگه کارگهین درست کرنا زیتا زیتونان جی دستانین لسر بر همین زیتونین ولاتیان و بطایبت ین ولاتیه بتمن یه بناوه محمد اصلان خلکی نافچه شرا. هر دهجده مهده گروپن چکدارین دبن ناوه سقور الشمال لگوند سعرنج که به پروسه دزینا موادین چاندنیه مینا سماد ین که رخصتنین خیرخوازیه لسر جودکارین کرده بلاف کربون رابونه. جه دم سالا چنینا دارن زیتونان ین سالا 2020 دست بکری و روژانا ولاتین خودان زوی و برهمین زیتونان راستی آستانگیان جعالی چکداران و تین. هر وا اندامن گروپن چکدار دست جیدانن لی سر زویین دارن زیتونان ین ولاتین عفرینه و برهم زیتونان جبو خود بن. لی گوری راپورتین رخصنا مافی مروفان لعفرینه کجدما کو ترکی و گروپن بسر حکومت سوریا دم کیوه دست دانین لی سر عفرینه و تاوکنها. 1,325,000 دارن زیتونان ین به برهم جعالی چکدارن حکومت سوریا دم کیوه هات نبرین. بله تماشاوان هجا امی بهتر لسر مجارا دمسالا زیتونان لعفرین راوسن ما میوانداریا برز چالاکوان مصطفى شیخو کریه دم باش برز مصطفى نها دمسالا زیتونانه ام خوازن تجمعه بحث بکی خلق لعفرینه یعنی خودان زیتون راستی چه آستانگیانتین؟
بله ما مستر هجمار ديرن زيتوني وك ما إحصاء شيكي دوحش مليون دار زيتونين دستبيك إذا لوان باجال يخصن قحر دار كي قدم دولار مجوان بستين بله يعني تقريبا شو 6 مليون دولار لعفرينه بس بحاجة يعني ضرائب لسر زيتونين اللي مخابن ولو قبل نكر روج بروجه دزت تكرن لبيشا خدانه وانا لبيشة يعني مثلا عمرو قندي عمرو وشاغي او قرداي بنوتشا رجو بله 10400 دار 10400 دار نيل خدانه وانا بچين بقا تي كتيبه لواء معتصم بالله او درجه شنو لبيشا جابه وانا تقريبا ايه قلنا حمي يعني نا يكتبوا حمي مال جدار خصن قوت يعني مثلا دو بليورا كنت ميزانك بدي لكن تنها خياكر 7000 دوست 7000 دوست زي دار زيتونه دزيان السر كتيبه فيلق الشام او خداني وان لكدري بون كاكي مصطفى خداني 7000 دار لقندي او كنت بحث ديكي لكدري بون خداني وان در بدرن يان لعفريني بخونه نا ما مثل قندي خانه ولسر اخو خانه يعني مثلا اشترى بيجم ياك مثلا حسين بكر جعفر بيرد من ملا اسكوري بله 1500 دار ويانا او 1400 دار جويستاندن 3 دار ويا او جيتيا يعني ديركتور ماكينات اوتوموبيل نكان هرن ستر تانك دانوات مثلا حسن كركاوي ابو حسن كركاوي محمد العزيز ناصان ابو حميش قندي عماره وشاغينه او القندي خانه يعني لا انه دركتين القندي خانه بشات جابي وان داري ديتين رش تكن باشا كاكي مصطفى تبحث $2 انكر يعني انها حر دارك خدي يعني بيجن دفع حر لسر دارك $2 ورن داين او باج حطنا هين بردوامه ولا همو نافچه جي بردوامه يان جي نافچه بو نافچه جدايه ما مست ام يعني جوتاري راضي بون بوي برياري بس مخابن او رازينا يعني مثلا طبعا حر نافچه حر يك دولتك بخاي سر بخاي يعني كس حر نافچه حر فصيلات حر كتايب براريه وانا خاص يعني او هناد المجالس المحليه طبعا المجالس المحليه دار خصم انه حر دار كد $2 يعني ارتياحك هب يعني خلك قلنا مشكله نخمه بس مخابن مثلا قلنا شيء بريار دار خصم حر دار ك زيتون تهنا باري تها وتتنا ما حيد دولار او بر مفاوضات شبين رازين نبو ملتكو ام هرنج خرب رابي شكرا ايرو قرار درخص بريار درخص بو اي دارت تتنا مجي نابن و اي تهايا امد $11 جيبه ما عدا وكسرناها مثلا للشهباء لتركيا لاوروبا يعني تقريبا حدثت حطي حضر دار زيتون ناوتشا شيء عم شدستي ابو عم شدستي قدنا يسر كتيبه سلطان سليمان مراد دستي قدنا يسر خرج ابا شيء مثلا رجو وقت ما نها خياكر عمره وميدان كذا شوا لبيشا خدنا وانا حمل يعني كسر دربتنا يعني يجي بيرك سلوى رشيد قدنا ميدان كبته بيرك زيتونه خادشينس دوس داره لدانش ديويل كلاكاوي 400 دار هيا ورا قلتن يعني جد داره ودشينن قلتيا وافداره منن قلتي ميل قمداره تجهل دار ايمنه او تشاكا سلاح قرة دبيجن دبن سلاح تشاكا روسيا كليش نادينن كلاكاخا والزيتونه دشنن باشا كاك مصطفى دماكو دمسال دار تنا دزين تنا دس سركرن خلق برای خونادن انجمن خوجهی برای خونادن فرماندارن چاکداران برای خونادن برپرسن ترکان ین لوی داره او چه جوارا دبیجن یعنی گلی غازن خو جوارا پیشکش ناکن یا ما مست او گهنادن کسی يعني اود بري يعني تابع درن قلي دكن وساد دكن او دكن يعني كز قلنا مجلسها يعني انجمان يعني فقيره لا حول ولا قوه يعني كز قلنا ده يعني بدايه دست كده كنت نحر دار كده $1 بنت تديك هنا داني يعني بر محاولات كرن او برياره ور تطبيق كرن يعني ور بجي كرن ليه قلنا داني نرخي كاك مصطفى نرخي كلو بلان شاوي عبد العزيز ناصان لقندي
برکاشه صاغره او على اساس زيتونه دمناكي بله. زيتونه ايه تن فصائل دمناكي يعني فصائل زيتونه دمنا دكن ايه تشونه شهباء ايه خدانه قاتشونه شهباء ايه تشونه دربه باورك نها گنده برکاشه و گنده صاغره او کس نکن هر ناو زيتونه خو على اساس اول ضمان دكه ليه مخابن حمي زيتون بندست كنترال ويدانا بندستيوينا او زي او دبل بيشا فصائل او بيشا انجمان نقاط تشتيبكي بله كاك مصطفى اگر بكورتي تجمر بحثا نرخ كلو بلان بكي يعني نها نرخ بچقا سعر بچقا سينه تشت جرام بويه بها بويه چاوي لغوري جودكارن يان بوهاي ارزان چاوي تمام يعني مثلا ما مستا التنكيز زيت ايبوش 16 كيلو يعني. بله او ما في لحلب والادلبه لحمي دارنتن بحذار حيث الكاغات حيات بحذار كاغات العفرينه 6500 كاغات والنابي كذ بكري الا فصائل يعني او فصائل قاد فصائل وان ياك قدير انول او جوان بكر ابا يد العامل دست كاركرا بين بله. حذار ورقه مقبز دو سدي دو بين جاد فصائل سدي دو بين جاد يعني عمل تجاره ناميني يعني وها بو تشتك جودكارن نامينه تجاره ناميني يعني اگر نه دزين نه دست سر کرن تشتك جودكارن را نامينه حمود با تيچون مصروف نوبرا جودها جودتنه وكاركرا ومعصره يعني مقبزه وفصائل ودزينه تجاره نامينه اضافه يعني مثلا شعار الزيتين نها ايه يك شخط حياه يك شخط حياه عفوا نيف شخط حتى يك شخط بس $1 هي وايه دازده اسي دازده يعني مجرد بيجين عفريني مخالف بدل $11 هي ما $11 ما اكي شخط شك يعني شخط شواناكي گالکس پاس جبو بله گالکس پاس جبو چالاکوان مصطفى شیخو جه لبنانت میوانی بو گالکس پاس جبو باشتر بوناته لباجار دربسی روجاوای کردستان پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی ده 40 روژیا خبرکارکی کرد دار بخه ایرو چهارشنبه رخصنا دربسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لسر رو پلا خویا فیسبوک و خوندنک گشتی بلاف کرد و گوت که اوه 40 روژیا اندام خواه یا انجمن خوجهی احمد مجدل باو مسعود روژا اینه 23 و مهه لگوند گربتل لگوندوار دربسی دمجمیر 3 پشتی ایواره یعنی بر ایواره دار بخه اوه هشت هیون و نخوشیا کرونا لجهان بلاف بویه و جوه دمیوه حتی نها روش بروش آمارین کرونا برب زیدبونی و دچن. دراوانده ولات سوریه که آمارین کرونا هر کو دچه لوی ولاتی زیده تر دبه که حتی نها هجمارا گشتی یا پیکتین کرونا 11,000 کس در باز کریه. لسوريا بگشتی هم لدورن کردی لروجاوای کردستانی و هم جی لدورن بین کنترول رژیم اسد و اپوزیسیونا سوریه روج بروج هجمارا پیکتیان ویروسا کرونا هر کو دیچه زیده تر دبه حتی نها هجمارا گشتی پیکتیان کرونا لسرانسری سوریه 11,000 کس در باز کریه. درباری داوین آمارین کرونا لروجاوای کردستانی دسته تندرستی یا بسری وبری پیاده بلندترین آمارا مرین ویروسا کرونا تو مارد که. لگوری دسته تندرستی یا بسری وبری پیاده را گهاندیه که دهیاما 24 دمجمیرن بوریده 153 کسندن کرونا کتنه 11 کس باش بونه و 8 کس جیب ویروسی جانی خوشی دزدانه. لگوری دسته تندرستی یا بسری وبری پیاده را گهاندیه که دهیاما 24 ساعتین بوریده 153 کسندن کرونا کتنه 11 کس باش بونه 8 کس جیب ویروسی جانی خوشی دزدانه. حالت انجیان جدزدانی بی آواینه. 5 کس لحسکه، 1 کس لقامشلو، 1 کس لدیرکه، 1 کس لکامپا هولینه. دسته دیار کرجی که حالت پیکتنه وهانه. 28 کس لحسکه، 17 لقامشلو، 27 لدیرکه، 8 لگرکه لگه، 2 میلان، 6 لعموده، 1 کس لکامپا هول، 20 کس لکوبانه، 15 لطبقه، 14 لرقه، 11 لمنبج، 4 کس جی لدیرازورینه. ارلگوری دسته تندرستی یا بسری وبری پیدایش کرده کریه
به تۆمارکردنا حالەتێ نوێن تووشبوونێ کۆرۆنا هەژمارە گشتیا پێکەچیان کۆرۆنا لە سەرانسەری ڕۆژاوای کوردستانê گەهشتیە 3251 کەسان جوان 646 کەس باش بوونە 95 کەسان jî canê xwe ji dest dane. Derbarê amar û pêşhateyên korona lê navçeyên dibên destê rejîma Esed de jî hejmara tûşbûyan 5000 kes derbas kir piştî tomarkirina 46 haletên nû yên tûşbûnê bi korona. Di daxuyaniyekê de Wezareta Tenduristiyê ya rejîma Esed ragihand di heyama 24 saetên borî de 46 kesên din korona ketine, 3 kesan canê xwe ji dest dane, 31 kes jî bi temamî ji korona baş bûne. Diyar kir haletên hatine tomarkirin vî awayî ne 5 li Heleb, 9 li Şamê, 9 li gundawarê Şamê, 2 li Tartus, 13 li Homs, 6 li Der'a, 1 li Laskiyê, 1 li Qunaytran e. Li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiya rejîmê ku bi vî awayî hejmara giştiya pêketiyên korona li deverên jêr kontrola wê digihêje 5108 kesan. Ji wê jmareyê 1596 kes bi temamî baş bûne, 254 kes jî canê xwe ji dest dane. Derbarê amarên korona û dawîn pêşhateyên wê li deverên jêr kontrola opozisyona Sûriyê hejmar roj bi roj berbizêdebûnê ve diçe herî dawî pêketina 325 kesên nû bi korona. Divê derbarê de programa hişyarî û bersivdarana xweşiyan di daxuyaniyeka xwe de ragihand di hema 24 saetên borî de 325 kesên din korona ketine. 93 kes baş bûne. Heman programê eşkere kir ji koma pêketiyan li Efrîn 24, li Babê 26, li Ezazê 17, li Cerablus 15, 4 halet li Çiyayê Sem'an û 239 kes li Idlibê ne. Li gorî daxuyaniya programa navhatî ku hettenha hejmara giştiya pêketiyan li deverên dibin kontrola opozisyona Sûriyê piştî tomarkirina haletên nû digihêje 3109 kesî. Ji wê jmareyê 1371 kes baş bûne û 71 kes jî canê xwe ji dest dane. Nirxê dolarê Amerîkî li hember lêreya Sûrî li bazarên Rojavayê Kurdistanê de guhartinê de berdewam e. Li bazarên Rojavayê Kurdistanê îro nirxê 1 dolarê Amerîkî li hember lêreya Sûrî bi 2375 lêreyan tê firotin û bi 2365 lêreyan tê kirîn. Nirxê zêr eyar 21 bi 127 lêreyan li bazarên Rojavayê Kurdistanê tê firotin. بله تماشاوان هجان هاجی از برای خوب بدن باجر حسکه لجم نوچگان ما دارا عبدو دم باش دارا دیسا نرخ دلار بهابویا صدم چنه دارا جبوت شیخو براستی یعنی ده افسی روز دست بکری بهابونا دلار سیدی شخوا داوی گیاس نیرو حیاگ 375 لی وقت ایواری دیسا 25 ورقه دلار دا کت نرخ یعنی هاتا کرین فروتن بو 340 350 هی سبب دیسا جی به دلار یعنی تپرس کرتا گو صدم چیه براستی یعنی ویدا وک ایرو رژیم سوریه شخوا وک منحاک دا کارمند خو منحه سری صدی پنجیج مهیا کارمند دولت اگ لشکری بن اگ سیویل بن اب سری صدی پنجیج خو نرخ اگ هری بلند کارمند سوریه ده ناگیه 25 دلاره اف گوا گلیریا سوری السوق پربه هلبت افربونا هانه نرخ ویجی ارزان دکم وکی دن يعني اگر هاي الصبا داكا جارك دن داكا فدارا يعني ايرو انا رژیم گوا سری صدی پنجیج مهیا جمهیه دایه کارمندی خو بله اوایا یعنی باندوراوی چی باندوراوی یعنی ام ببیجن هری سوری السوکه داندو سندنه پردکه لورا گوا گو پرده به و ارزان به باوریام ده یعنی پشتی و من حاهانه و رواتب ای کارمنداجی زیاده به اجبر چش بگ يعني رژیم سوریه يعني جبو مؤيد خو دبینه انه نرخ کارمند بوی 20 دلار شو هناك
يعني ايه هناك نرخ مهيوان دقيقة تاني $15 فافرنجكي يعني وك يعني آلی کاریک بله دارا جبو وان کارمندا او یک او بهابون چاوا باندور لسر بازاران کر کلو پل بهابون یان نرخ وکی خومانه يعني دكارم بيجم تشتي جو بيج دربي روجاواي كردستاني تي بهترين يعني برچين اوتومبيلان يا الكتريكن اف هر تشتانا بشخب دولار تفروتن و تي كرين بله قوايك هر مخزنك دكانك هر تشتي بدولار دوي دقيقة مثلا ام بيجن دولار بتشبه الجور دولار بري سوريا دستينه اما ام بيجن يعني حتى آستك بلكي باندورا دولار لكن بتشتين جو ام بيجن انتاج سوريا بن اگر تشتنين وك خوارن بن في كيب كسكايب براستي يعني باندورا برنجكي زندي برنج يعني دولار ليتنا لي بدمير اويجي بها ببر يعني ام بيجن وك علبا بيشن كولا جوج ساحل سوريتي تبي جوج افسيروج دولار وهذا به هنا نرخيوي او نرخي بها نبوي ليه اجبرجو انتاجي سوريا ليه بدمير شخوا اويجي بها بله بهابونا اويجي شخوا في دمجي ريجيم نرخي سو 8 الجم خوجي زيدكر يعني سو 8 ريجيمي فرنجكي نظامي اگر بنزين بق مازوت بق او جي بخوا بهابونا تخسي بهابونا هاني شخوا باندوري المعمل هذيك هل بتوي معمل جي باشا دارا تشتي بهاب كلو بلين تندرستي او جي بدولار تنا كرينو فروتن وكو كماما ولا بك تبي يكون ها نخوشي قالك بربلاف بويا خلق داخوازه خلقي لسر برا لسر زيدايا نرخي وان شواي او جي بهابونا وكو كماما لابك تشتين كو تندرستي كون ها روجانا بيويستن انا تايبت مثلا لبك وكمامه براستي حتى استك باش دكارم بيجم الفر الروجاواي كردستاني تشيدكن خياط تشيدكن جاوج فيدريه وخياط و ترزيفان اجفرن بلكي باندورا دولار ليتنب لتشتين تندرستي ام ببيجن درمان يود سبيرتو افانا برنجكي مباشر باندورا دولار اللي هي يعني وقت دهار استدليه ذكرن هل بتوي باندورا دولار اللي هبه تفيجو از دبيجم يعني بهترين درمان ايجول استدليه بلاف دبي شوى او درماني اي انتاج سوريا اي شامي وحلبي بله قالك سباس دار عبدون وچگان ماج باجار حسكه قالك سپاس جبو آگاهی و زانیاری انت. روژا 16 و مهیا کتی اروپای بریارا سپاندنا سزای نو بسر چندین وزارتین بسر رژیم اسد و ستاندن. دوی درباره ده ولات امریکا پشتوانیا خواج سپاندنا سزایان بسر رژیم اسد ده دانشان کرن. شانده تایبت امریکا و سوریه پشتوانیا ولات خواج سپاندنا سزای نو جالی کتی اروپا لدیجی رژیم اسد نشانده. دداخویانی که در جیمز جفری شانده تایبت امریکا و سوریه را گهاند گویا کتی اروپا سزای نو بسر رژیم اسد سپاندیه او سزا وزارت داد چاند وزارت پرورده و خوندنه وزارت بازرگانی نافخواه هروها داهاتین آوه و وزارت پرپیدان و وگوستنی الخواه گرتیه و گوت ولات امریکا پشتوانی سزای نیکتی اروپای نو لدیجی رژیم اسد دکه. جفری دهمان داخویانی دادازانین و گوت ده 16 مهیده کتی اروپا بریارستند که سزاین مزنی نو بسر چندین وزارت بسر حکومت رژیم سوریه و هجمارک برپرسن وی رژیم بسپین جالی خواه ولاتی امریکا پشتوانی خوش وی بریاری داو بگاوک ارینی بنافکر. هروها جفری سربار کرو گوت که ولاتی وی بردوان به دکار و هماهنگی دب یکیتی اروپای رد وی درباری ده داکو بکار بن فشارک زیده بخنسر آبوریا سروک رژیم سوریه بشار الاسد و آلی گرن ویده. شانده تایبت امریکا با سوریه تکسکر و گوت جی
سپاندنا سزایین آبوری بسر رژیم اسد وی بردوام بن حتی که رژیم اسد راضی ببه به چارەسەریya سیاسی و بریارا انجمن ئەولهەیە ناودەوڵەتی 2254 هەروها جێفری تەکەزی لەسەر پێویستیە جیزە و دادگەهکردنا ئالیگرن ئەسد ڕێژی کرد کۆ بتەنێ ئارمانجاوان ئالیین کۆ پشتەوانیا رژیما ئەسد دکن درێژکردنا ململانیەیە لە سووریە و پشتەوانیا تاوانبارên کۆتاوانên جەنگی لە سووریە ئەنجام دەدەن بێ کۆت گرنگی و گوهدانێ بدن داخواز و پێداویستیên gelê Sûriyê ji xwarin û dermanan. Di roja înabûrî de rêkefta 16 Cotmeha 2020 de Yekîtiya Ewropa navê çendîn wezîrên di hikûmeta rejîma Esed de xiste lîsteya sîzayan. Ew jî ev in Talal el-Berazî wezîrê bazirganiya navxwe, Luban Emşûh wezîra çand û rewşenbîriyê, Dar Mitbaዕ wezîrê perwerde û xwendinê, Ehmed Seyid wezîrê dad, Temam Raed wezîrê dahatên avê, Kînan Yaغî wezîrê darayî û Zuhêr Xizêm wezîrê vekwestinê. Li gorî raportîna fermî yên Amerîka nêzîkî 3 milyon Amerîkî hatanaha deng di hilbijartinên serokatiya Amerîkayê de dane û Joe Biden berbijêrê demokratiyan bi rêjeyeke kêm li 8 welayetên girîng li pêşiya Donald Trump berbijêrê komariyan e. Dengdana pêşwext ji bo hilbijartina serokê Amerîkayê dest pê kiriye. Li gorî dawîn amar li 8 wîlayetan John Biden lê pêşiya Donald Trump e. Lê gorî rapirsiyên fermîyên Amerîka nêzîkî 3 milyon Amerîkî heta wekenha deng di hilbijartinên serokê Amerîka de dane û John Biden berbijêrê demokratiyan bi rêjeya ka kêm li 8 wîlayetên giring lê pêşiya Donald Trump berbijêrê komariyan. Herwiha rapirsiyên fermîyên Amerîka amaje bûyê çendê kirin ku li wîlayeta Florîda ku yek ji giringtirîn wîlayetên Amerîkî ji bo serkeftina her berbijêrekiye ji bo serokatiyê John Biden bi rêjeya 2.7 lê pêşiya Donald Trump e. Di hilbijartinên Amerîka de neh wîlayet hene ku berdewam bandora wan di hilbijartinên serokatiya Amerîka de hene û ew jî ev in: Florîda, Georgia, Iowa, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Carolina Bakur, Wisconsin û Arizona. Hilbijartinên serokê Amerîka li rêkefta 3 2020 wê werne encam dan û roja duşemê rêkefta 19 2020 bêhtir ji 30 milyon Amerîkî berî wext diriya postên elektronî ve deng dane û li gorî derencamên dengdana berî wext Biden li 8 wîlayetan lê pêşiya Donald Trump e. Hilbijartinên Amerîka bandoreka wan ya giring li ser tevahiya cîhanê heye û şirovekar û şareza dibêjin encamên hilbijartinan bi çi awayekî bin bandora wan wê li ser tevahiya cîhanê hebe. Li gorî kotê ragihandin hilbijartinên Amerîkayê vê carê bi sedema vayrusa koronayê cudane ji hilbijartinên salên derbasbûyî de ji ber tê pêşkenîn kirin piştî dawî hatina proseya dengdanê bi heftiyekî encamên hilbijartinan werne ragihandin û neweke hilbijartinên borî ku Donald Trump demijmêr 3 serê sibehê serkeftin ragihande ku piştî bi dawî hatina proseya dengdanê ne bi demekî dirêj bû. Em ê bultana xwe bi perçevîdyoyekê bi dawî bînin. Perçevîdyoya serokê Amerîkayê Donald Trump e ku dema di dêrekê de ye dixwaze pereyan baxş bike, pereyên xwe ji berîka xwe dertîne û dijmêre. Gujmeyeke din vedigerîne berîka xwe. Careke din pereyan dijmêre û tekez dike ku pere çixwasin. Weke diyar dibe ku bi tenê $80 yan $100 dibexe. Kam bi hev re perçevîdyoya ku bi şîweyekî berçav li ser torên civakî belav bûye temaşe bikin û rexneyên tund lê hatine kirin ku kesekî wekû serokê Amerîkayê hesabê çend $10 dike. بله تماشاوان هجا به وی اوهام گشتن داویا بولتانا خوا هر شاد و بختور بن.